Se tau whamama a wenga mo te sauhinga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātanga o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i ni usila nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Ia, whawhere atu le ngei kaimi o le kakapokalame a o kamwhai e whai a kako masingi o ngai le o mo le mai a kako live ai whakaro whaku. I kou pa ia mar kou maru e whau whakasi mai ngia whiawhi i le kakapokalame maasangi. Ia mar whatasi mai o Asiata mai Australia. Ia, whakaro whaku. Le rang fifia mana rang whawhikai, kako mōra ngai as fifia le whamngianga le tua, ia. Le owa akua whakasi mai a, nau sunga Asiaka, kau leo longa aku. Owa. Ia, po ua maua mai. Ia. Ia, ke loa na e sua turu pe se mesa ia ngai fia fiwa ela kuno pero marka ko computer. E se mea wa e sasi ai le nei fia leilo confess ile tunu wala ngale so longa le leia le fast por minute a mata ale na lo commercial e la pasia tu e pe se mea ngai ofesa ia ngai na usunga ka fa ia o vai Asiaka ngo sa foi o fa ko o ke risk ngo lo ngo e ba ke ngo foi o se ka ingala o le sui la vai fore pero mo ka ngo fo ngai lunga le mongo fo nga ve sa ka ngi e su e o so ilalo ia e pasero kanka waku le ia e la furisa I ma o famuingu kango ku e la e au sa kisi wa mia ia wa mama ko fa nga ma misa ma Oscar me nga I ia e aro so fu le wa o le uri nga le fa le kongur ka ko ia le ia le faina ele wa fo le na so longa le ia le matanga au te loa e no ite ele me wasasi e foringa mai a faiele o lausunga e ele me anga sasi o wali ia le a tatu producer e wanga ke u kuri roma ka producer ai fai fakuro ka pokaram e lo anga wali ia le ko fare ko le ko le no ko le la ngor kaure fare ko I me o sakeri ke e fafoa le langa I la ke ken ko ro se va le lumo yo kawo e ma ko dia sau ro va le ke le vo le Mari ke foi le Emirates mwapenga ia makaronga lulu a gole kule ia fa vitai wa kava mai le wadi ia ai o te longo fianga o fai malanga si ale o fa to misa ole was te longo fianga o fai malanga o misia o pia la wa o tu solo ali mo le wadi o tu fau di mai me tang solo le la ya foi ai o le fa tai o le o to e on le tatu wa
le tatou por kalame ai ki rola o vai ko soli e pie ma ngai a for kas kai dilia Olha. o lo ngofo mai ro inga ngofo ku ni De ai. E que le anga i pa ngo fonga o va ngis kama impupu ale ngai ro koi. So le o lo le anga le peo ele que masa ngi so. Ye sa ro ka kai ko fia ve io sa o le lei fa sa o ala wa. Sa woni i fe ve ia o fa ia ile tala le tu na fa ia atam o to sa mo ile utanga na fa O le sala mo ile o ia. O ko sa mo le me nga mako mai ele ai o yo le la ngore fa to mo kwa le fa mo mo o so o le nga pasi se o le ia o le fio mai ai le makalangi o la visa yo la te tolua fa nga lo mo ngo o le ala ke sa fia u ia mo tama fa le ba o masani fo le tolua le me o fa tu toina ale ala fo ko mo muri enga o le nga pasi se me o le ia o se sira la ia ali fa le to no fo na tatu to e volinga mai ele o faia mai e kinga o le a ingar ka po ingori to a fenga mengo ka na le wa e makama ai te sila fia ele atau a matanga o solo te vai ngai a mo wa mai ke ma tanga tai e pi ka mai ka i fa mo mai musu no kari visiri mai aui io visiri mai a pisanga kinga ia ngai ko inga mai west coast I think I'm weak. My West Coast father. West Coast. Ya, o fa yo banga ka clients ya fai o ai a kwa e pisi le vengo la fu o la camera ya o se me fa kai o fa yo baka swinga o ai ya o wai fo ya e ila fa se ai wa ek sa ngo ingala e la mala fa se ai fa fu tu sa lo wolunga te tonu taru te mata TV ai ka ule maka ila ro malai pupungi o mai fu ara ro malai sorry o eta ka sira le mele wo lo nei e manga ya har ka ai le manga ya ka mi fo ile ro maka mana tu ele ale ha fu se le fu ara ska nga ila lo ko mako o le ko o sa ngore mare fu ai sia o ma fu a te vai le kai mi a ko e ka mai ki fu ai le e pupungi o mai la ka vai ku ila lor malai o fa pe au nga ia nga wala tira o screen te tile fu ie le ke fa sanga ia le pi o mai a wa maka ia ia ai na o fia sia o na yo uso malafu o me ana le no fia na mato wo o talo mau te foi mai o lai talo amata yo ya fa tai le la wo o mai lo io fa ya o mai lo fu te o le lu atu ya fo ila lo me pone to ya nga fo to so wow ya on me maka ngo fiera wa ya ko po ma ngia so kaming fa ngai ka ko aweli fa ki lang on me nga sa ofifia ya ko ye ka ronga wa ka ronga la ko yo karonga maka karonga ngai saro ka sa fo karonga le a por me sa siningero ma fo o le coach le ka ko por se coach ko kongele ele ena fenga ngai le ngi la kapila le likipo me o skamo la sa su swangi mai le se ko pe ngai menga le o tele o ma ua ma o te la ngona e te tau ona te tongi mana tua a fua yai la ngai fua la fa metalanga i le ofa le au Jones foi le masanga foi le au Australia le sa la mai le la tu ofa te mitonu wa le World Cup le na umar World Cup tatu ai na ofa mai fo mai e o mai fo i anga lo fua so o ngala nga ngo fa peso so fai lo istato fa mo pe nga lo fua fa ya nga po lai tu tongi ai o tele e mo lo to tele yoe ele o ko o like o a fa pe tongi fa ya nga I sa lo so no. You know, I like the guy. But if you personally as tanga tawa o yele sa sui fa ya onga. Mai le tato fa ya onga fo ilea se ma quiet lingo fa ya onga le sa abia tato le tulanga lua o le World Cup. Le sa tato final ai. O malo le o yesa sui fa ya onga sa assistant coach man to lai na o su tato fa ya onga.
ia sa ave I loa le avanoa e filifili o ia le no filifili e faiaʻoga but o te e vakula o faasoa te tau mai le atou o te lope sa e maua sa avatusaʻo lau lau faasoa e uiga I results afua I results as tama faiaʻoga sia e le o tulaga lelei e le o tulaga lelei aga results but he has got the best team o kalagoaga o kaaloga le igei Australia Samoa has the best team and all the boys le available mai e ka alo o le waka oko ia ka ku ia ai okay awai meranga ia ka ko kalsia ia le foi e fa ngasoro ka longa mon Samoa ia kalsia ia I mon manguia la ko foi ka longa wale World Cup because sang fo mana ia tatou wa manu malo ia Brazil o tatou ia vanga le tiro se tele o tonga la tu le sports sala no pat on olena fai u ia le nei pa yaso ia mana ia tele tatou tong fainga man Samoa e ia yaso ka ele ia iso ka mangaku kau ki fai inga elo se fa mawalunga but Brazil tu ia tatou ele tatou tatou fai ina ia ma o tatou wa no fo ile e tau te manu malo ina ia maua lava se ki wa tatou wa no le World Cup fo o le fo e loma so mo le fa malo mo fa tele tatou au alo ia ai malo fo ki wi malo mo o Blacks wale fo sa malo fo o Blacks ia ka ngam Scotland ia e pongesia mo ka ko wi usila ali ato ia e pongesia la ngo tatou e ruo tatou wa citizen ia pe wale manu ia fo ile au tatou fatu to Samoa manu Samoa o ia min de to Samoa ia wa malo ki wi malo ia o Blacks ia o ka ku ka ngo usila o la elmea la ka ku vale ai mo ila o va ku lango ngai mauri fo ka ko to Samoa sa sira ko mai manga ku fo fa mai ma ngai ya pa nga fa le me ngai fu ang usile ko fu e te loi o tele I va ai tele ni fu ani usila po se au ka ke lola o le me matu tia le fa lo ngoi I fa so fo I locally nei ala ta fa sala lau ma news ai o lea la o finally o kilo le kaalonga le management o kaalonga le ale liki e ma fai nga fio la ver Pacifica Pique Stadium o sa wa ver kaalonga le fai makonga yunga mar kaalonga le aku se sila malai aku ele ma se so ka ko fa ka inga ele o se ka ko malai ele o se malai kiwi tu so ka ko umo outsiders ia sa ka alu I le malai le on malai Australia por malai fo Parramatta isi ai afua I le faingu mela o Samoa ngau ko va amar Pasifika e ri ko pole la kamai le sa ringa o ka alunga e oi ka sa ringa I palalangi ma poila we have the crowd awala me vai la o le o se e mai ngi Australia se sira mai o le o se e mai Australia fainga le nga fo e popoko mai le loko kanga ka ngi Australia fainga e nano fa ia ka ko New Zealand o le fa kengi o le malosia ko sa ko kikia longa lua ia New Zealand por kikia ka ko Samoa e ma fu ai re ka ka ko fa ko mo fa pe Eden Park e le ma fa se I longa e le loko fa ko am fa ka ko fa pe Eden Park le atu io ai langa fe lau toa e le o tangata Samoa le lau tele lo fa ko e wori I le sa fa mai lunga le soka I male po da New Zealand le la kapi e la ko ke e mai le fa la wilo inga ka ko kana io la wori inga lu ke kana ngo ko o ke o kana ngo le malo telo le tunu ai a ka use ya ko u piko sidi nga ke le ai Samoa nga sa fa ya ka ko o kilangi ole makaukia asiaka o kalonga ia a fie konga ma Samoa le fu a fie ngusile le ka ki fasu maf o le population o super second population ng Samoa mo konga ai aka ko kilo ile le lango konga ia Australia ma ngusile ka nga fiku milionga le ngi Australia ko nga pa fa kulila ko super second ia ngusile ka fiksera wa fe ia ngi mai mo vo le pa fa kulil population ngusile ale lua ka ko ku a mo se full passing de ko ki a fio la pele da fo ngel stadium ya fe kalo
ia ba ba fa malo ka ko lango mai la ko foi wai dis foi ver ele ki ker kule ya loko ula wa ka sa mo le ngo ka longa ngai ma fai la ko parade ya ba foi fai lo ma lango ka ko ele na tonua fa tai foi e tato parade ma tangata community o ka so le tau tai e umale ya tau e ka ya e umale o soro le ngai o sa vali tu mala o kemba le vala tala le ana tu ai tele inori fainga fa tasi sesio o committee le parade no sa lava mato mo tala o la ua fa la wi lo ai ngole ea o mo funga ko ngi le o leo approve mo mai solo me ya mato no fono fale I ma o so foi la saudi mato bo ya fa tonu no ma fo fa pe la o le fa se coverage la live batua o le taimia no ta show up batua I ma sa vali tu la live lo ma ya o ele au ni na yuso ye fa tautai ya le taimi foi le na vala au fa ala wa tele no o le wa yai tatu Blue Wave TV ma tatu tautai ya e fa ya la live fa pe ko fiolai o fa ku ya o kamai fai kilo au fa au kamai de mo ya le ka fai misa o ka fai me mali o fa ya ku ya o kamai ya fai va ya ku ya o voi e ke ya le la fai la ulai ni ke wasu I mai ya o se kan ka HRPP se fa ku o le tongi mai o se ma e fa yo kam so le ake lo le me nga lo le wa ya pa lo alo ke ya fo ngal le wa ya pa lo pa kisi pa le kisi alo fa sanga ku e o man kisi fa mai alo fa ku ya ka fara kusara kasi o ro kisi bo o mor kisi bo wa ya malo fa kai nga wa ba ka kisi ya o nai o to ngala na le tu la ngore tatu wa o talonga sa tau to mai la sona na fito mo moli tu fa malo mo fa tetel ya o to o malava sa tu va mai ile tatu wa parade ma tatu mai monga mo le tu fa malo o le ata me ina initial ta issues o mai kele ngai ka issues fa soina ya ona foi la ia le o tatu taimi ia ma tu langa fo o mato wanga tu mai vale le tu fo ia tu ina nei ai le ata o le ata a mata mai ata mata mo mai ia le issue le ata te pisa so o tu ia tanga ta fa ngal wenga malo ale ana manino la vai le press conference ale fionga ile li minister o ngā ruenga te tele o ia fo i o resui pa ale mia. Toi lupe o ne semo. Le langona le lei, ma le maua le lei, o le ko mumu a resi anga singia. Ai winga ke le I kapenga inga mea e masa mea I o lai masa ni tapena e o le launga por tutelanga le minister por kai kapenga le lei ma fai le briefing, fai le por kalami. Ai sau ko inga kala fu ile le maua sa ua le falong. Ko inga karango ai mana tu fu ile atu wai le gitar la mata ko me so finga. I kongwa le ngo fa yak wai. Le mafu anga fu ngo fa ngo ngo inga wo mo wor tanga. Fa pe mai o to fia se tasi o minister ta mata. O ko fia. Ia se kasi o kamaika. E fai manga fau kua. A or kamaika I mua lea. Na whaalongo ia inisia lango le fast e tonu se tasi o meeting sa whainga po o le lato wa whanotanga fo ile koe lauri le winga o le sawainga mata upu wha victim support. Ma makua whaalongo le leia ia se tasi o sui e lango le malo a o whai le sauinga lea le laungo le eiva lea o le fionga le iparimia. Ma la lau koe ma le fionga ia fo isara le fionga le miniska. Lea la o whawhitai. Le ngai fa pia mai tanga ka orka ko su kala la ngor ngar ngale family ai fa fe kai similar ale u fa lu ngoya tali ngol fio ngor su pania ora so lo ngonan mata ole memo mua ka ke o ke kikiro ye o ke ofole fo nga di CEO le ole memo mua nga lo ke o ke ofo ngo fa lo ngor kala o mo ko ofo CEO le malanga kala sa fayenga le sui parmia a mesio ngam ka wa ke lo wala ngam ka rifo mka nga lo ngale a sui parmia nga lo ngakele o nga lo ngale kise nga lo ngale bai o nga lo nga
malai balele o ngā ruenga balele seviri ngā ruenga wā so ke le rola po whea mka ngā ruenga le ia ngā iei le ngā kupuma iei le leo kako whaalongoinga ai e sa le lei asu I mingiska ai le alwaku wa kaunga saungi umala kou in fact ele kaunga whakakarisi aru mingiska I lungon me whailang raunga kaunga umai ia vaenga ia ai o ifoi o kako mai kauingai o lea lava e whakaukawa lava I at whainga malo ma sui e mawhawhonga wha HRPP mawhawhonga I le fia lango mawhawhonga kau whaaleanga le ngofoinga mawhawhonga kau whaaleanga le mingiska kau whaaleanga le parimia le lava mai kau wako o la whange o le e whai lau kilo ai sea e whai lau kusi le mingiska wa o ia ngā ele aru le mingiska wa kau o nga ia fo ia me umalawa lea inga ia wangi ngi kupu mele mele o kako wa ia ku iai al whanganga siri lava ngā wa ka ua ia skasi o mingiska le ua wa ailanga advisor ale fo o mai kia fo I mingiska e fo langa advisor HRPP umangi ka ngaka o le fesiri la ka fesiri nge wa o nge ka ngaka le fast e alai o nga firi mai ka ngaka o le lava e soifua le o langa wha HRPP a fai foi la ia ele le hanga ka karasa I chapipi mo a langa le hanga o kau ave pea o le maulea e fa le hanga ngai im kanga lenga mai la kominska a I chapipi kaka kofi le kofinga kulo el malo ai o longa le hanga nga asiaka ina mai kawa ele ngal paunga le ka kilo foi mere ka ke pisa I lavai ka ke pisa I lavai fa le kongu lenga fa le kongu le malanga mal palmia o fea yo pisa ngai le fale ko mo e foi nga lu nga le al foi nga al office studio le ol vai faf ye le la fa lu nga I o fia ngi sime o mun mai a fea o nga ila ko ye me ko nga fai pe manga ku nga le ka mo fa nga wala nga ka ko mo la vele la nga fa nga malo a fa la ka kom fa la ko fa nga malo le solo mua mai I mo ka nga lu nga ko kiki ngo fa kasi mo mingiska lo lako solo mua le ave ese lako langolango mai kofi o le ku ia o nga ila ile o whangonga alo fa tai ale ato o le vai nga le tati va e toi le tele o isi o CEOs nei o le fo ila ma ai fa ai sila nei mau to mai tau sa moa le pattern po o le masangi le ai fai mai e CEOs nei matangata ia tulo o le ale a fainga o ko ia le to te lango ma o to ia o to talia swinga ele a fainga ele o ko ia makango kwai ai sila ngili a to mar fa mai mo ale tu ko sila o to ile masangi male a miolia so se kai mia ma walunga ai ko fale anga kula e pa mar ka fa fe kula e pa il fainga malo o le a fo o kai mi fo inga ku ki va ai walu lunga mionga a mionga CEOs ngai po kanga kangi ato sila foi le ato so se kai mia fo inga kwaya tai ko inga ele ai mangi ang kau faleanga ele ai mangi me fo ie kangwe na ko vai foi na ie pungongo wa mala na CEOs ni ai le na male laina le toi fa ngai na mai na pe el to inol proclame ele ngari le ka fi sa mo a o makwa next level ari tu langa o to faleanga la wa mai ie kule le foi la ko sila ku sambo le foi la ma kala mai lunga uru la lai kia po ai ba a to ba ai lai le pattern male masang ya ile u fai nga lunga ka fa nga ku le e pa ma fa mai la ave fa singonga peye polo misi ai ma keep them hope o le mele ku le fo ia e kalia ngai ka nga kale sao linga ko inga dreams o le fa ka wer ko inga ia me yo nga miki e whaakau nga I CEOs ni ma ko o iai forfolanga e nga o nga whaakepa ai le moi a o lai lau te whiriwhiri a lau ke karkominga o le mea muana le lai nau whaiatu mala programin ne me wanga nga I kakari ka mai ari mongi ma kangwa kau whaaleanga e ngofu whaolo a taua ma whau o tangata whainga ruenga malo ma whaaleanga I pokalami I'm sorry mate li mongi maria lau roko o siria ku nga ka mamai ai isi CEOs makang ka fainga ruenga malo e foi ka fainga ruenga malo lai matua yo lato yo ina de por klanger ngi
E ko ai kia e pei o nga ko ai ki fa ko inga e sa moa o ko paki. E fa pe nga fo ko ai ki nga e kia ngai tulo o pora tunu nai lango mate la ia. Le lau ke fa le nga inga u marsua u ako. A o ko kelia. Mua lango fa nga malo lua la wakalia swinga. O ko kele nga lo ia ai o mene le tupu ni te mile nei. Le ala foi la ele o mai foi ko ki foi expose ai lunga se CEO pose foi CEO pose foi an general manager po le ala va tinga sofina ko ki foi ka ko vai foi le wa mai lunga se amai se expose mai lunga ka pe to fa pula ya fu fonga o mingiska ma ka nga la ko bia o mai le le tala nga inai o le sen me tanga ta ya ma wa mo le fafonga mai fo ia le fionga a fionga minska i te iwo tau pia mai ma tau fa pia mai soli se o le bobo di ia o le bobo di ia e fo ia langa o le ka mo fai la vature upure le ia tau la nga yele nga ngana le fai mai ia le la ka ko nga lu fa ma fere upure fa nga mai ko ngor mo ko fongo le ai allo mai ia nga fai ma alo fanga o le HRPP fa mai tato ngan lue fatas mai ole upulea le la ko ke mua a winga mai nga pe se face fo ile le pe mai fo ile esa face on la ko fiel ole la to fa ali lo le fai ole fa mai o mai ro ka ko ngan lue fakas le la uma ko ngan lue fakas a ole a wala le e fa sao mai ko kama le nga ya so e mo o mia ka ko miniska o le whainga malo fau, ai mai se fo ila fionga le ripare mia. E tā ua ia, o lana o le lato mata e tu, and I know from the bottom of my heart, wa lewa nga uwea ia, ila fionga e ripare mia, inside out langa ba ai mea, malanga sirisila. Ai e pei o upore tusi, e tupuri whātua tua e tau rongolongo. E mau ke pisa aku pea, mama ko wha mangaku aku pea. Leanga e sumalia ngiwa aki. Le ko inga fam karanga le leo mai fama o mai tato ngal ko fakas le la o mako aku ko ke ngal ko fakas e pawa mele na o le fa sao kung e fa pili fo le loi e foro para kor kamela o to inga mele e pe ka ke fa fo le tala tus pa ia o le to mo fa fa au fi le kamela i le pure au yo le kana ngoma nga o nga sa o le ugol kamela nga o nga sa o le ugol kamela sa a komoro kingo ke kiro ifafu pe ko set up lo le kamela masemea e fia i makako miniska mai fia po mal fainga malo so o tilo la ina pa shame ya ta uya end result to inga CEO le la o fionga sui parmi e de kon ko se va hoa ta ilo so fina ngalo le tau o le tu ainga ko mumu lea ua valentia la veia kuri fa maloro ona me alenga ko fefe tatou ia ai me sia le atou o tele popole pe ka me CEO ya kia para la ulo wala la me mawai I don't care pe ke le fia mai ya kia ai aka fi kaupi ai se me lo kulo ai se me lo fatu malo manava tala no mai pe a face to face kala ngoa mai asiaka me ala inga ele fia ia ke o kali ya kuria e nganga o le fia ia ke o lo fa vale umi simple as that e ma fuanga le fia ko asiaka marka ka ya e mali atawa o lo being stupid that's it o lo fa vale umi afisiri me ala me ala inga fa mo fa vale o ke popule ka ki o fa ilong ke lo karango ni fa ilonga a lo fa vale anga o ko mu fa longo yer mingiska lo fa vale nga le mo ke fa wai e ke fa susu ya kuila epa e ke fa susu solo ile HRPP o angia o mea o ko fisiria kuila o angia o mea o ma nga ma fu ile HRPP ke fa penga o karila nga mo o ko ia le ngisi pe o ia o ko nga CEOs manga CEOs le ko ke ili kaka ma ko a ki ngumai a o te tunu nga ia le to atele ala to ma to atele la usui o la to ma fofau wala tu la ngona le lei ele ka kau ko ke yo ko porkiki to tele yo watu fu to te porkiki na ma fu nga ko waku
kau kua so sfainga malo o ai al pale mia pe sau pale mia lang mumu pe sau pale mia lang muanga pe sau pale mia lang uhuri pe sau pale mia pai e ko ke le ngaru ue ngilang ko ke ngaru ue mo le manga yo Samoa kau kua sfainga malo le to malo ole mai ka waku a Samoa asiaka e se fulpa sengero mafafau ngi ka pe lava le training e o lua le whawarwalea ma le whale kongunga. Ia marmara lea o le loa ma li ako ko o ngā oinga i lako kiuke ma lako Rose i kongo lako ngā runga ngai. O ngā o le mai ka waku e misi ma lisi vaenga. Ai misi aku fo i whailau kusio o minska ma lako olo a fia. O le whinga kā ia ngā lua whinga lunga maskangaka ke e ia oi. Ai mai se skanga ka lau department, pa fa lau department. Ia po afo de minska. Fa fe fair. O ngā lua maskangaka e le langolo inga oi. Ai makau ia foi la oi e lima kau sanga le la minska ai. Nongo winga lima kau sanga le la ma fa fe ngai markangaka le malanga mio le e fai. Ia kia ulai peo ka esa kwa siaka. O me mua ar kuri. Ale kuria mkwa vele woni. Inga ia mkwa loa kankange. Ele si dia la ko lol minska. Ole labe nga lo ke mai kaua. Ole labe longo lua lea ke mai kau foi kusa mala usangwa nga siaka. Ole kai leo le kuangai. Le sunga ya kuilepa. Okay, ngofo ma fa fopea. Pe maka le an malo si anga o le fonga whakalai, mal pare mengi. E wha a kingo ai i a mionga kau o loa, a whai pule. Lea lava e whai fafo. Le whai fafo mal pare mengi. O whenga ka ele malo si anga o le whenganga o le whaukuanga po se malo si anga o le fonga whakalai. E wha a kongo i la konge ma mionga ke wak, so le kwa maka o kia o a mionga i whai sole. Ai leong ia mio ka oloa ia yang whai kau konga i konga le palmengi. A whapela e whai pea, e reise mio e me vole o whaku ese ame whamsingonga. A mele o whaku ese koe whai kala. So o kala ngā kai kala so. Eleng ia mio ka oloa ia mio. Ma o a mio ia kaunga o ia ele fufuanga le al whong whakalai. A oa ia ngi ka ngaka. E oa e ali mongi la kou ia. E koe ia ia sko kele. Le whai kau la vea mai whong koe ngisio kaimi. Ai, o ko lua lava le ua masangi ai upu ngei le la lafo e fafo. Ele a fie lalo a mionga kawoloa a whai pule. Le whai. Le le whunga vevesi au la iki ia. CEOs, o lako supporters. Maka ngaka ia mulmulka i umea. O la ngā ia mai ka waku po whea ngaka ai le maro si anga o le whunga whakalai. E wha akong oi whai pule nge. Ole moni le leila usau noanga le ataua. Sa yeri taimi na whaiai le ma talo sanga o le emaili. E wo utala noa tuai. Na ma saini umai marasunga ya savea. Ma fonga mai le ataua. E tu sa ya o le tangata lea. Ai sa avele ma emaili le anga i le fonga fitalai. Au tu la marasunga li o te umaspa. Lai mo le mau fo le sunga ya li o te u. Na tali mai lai tua o mala na tali mai e winga lai ya mionga ia. Le anga e kaala. E ongo kukupu wenye me kikeli. Le ala wa na tali mai lai sunga fonga lai au tu lai fo sunga li te umaspa. Mai ya sau no mai ya lape o le tu la fono tu mau. E le o yai la se va e ngai papu puye me ia. O ro pomongi ngare ufa alia tua mai. Na fa manino mai lava ma fa malulu mai. Ele o yai se afianga foi le o yai se kula fongo kuma be foi le te sila ile fai yar ka fale anga kula ipa le anga foi o mea nga ia fai o mea ton wa nga ka u for mo ka fongo anga pule ai kula ipa kai mi kula ipa kulo wa ngai fongo fikala i HPP sa yai ale ban fa fai i HPP o mea nga manga kula ipa o mea manga nga muri ka i mai ai man to foi na le na ma foi le la fite inga mua ma la u ya ba de to o nga woso ko nga me e ku ila lor fale fongo wai fo ile ye memories u mo Samoa ai musu ya ke e me la audio malito to fo me la tala le vai ngali o le taringa nga kari mai ia fionga le sunga pali ia li o te umaspa
Whaamalu mai e whaasao le ia mai meri ngā maku e whaaleo i whina ngalo tangata. Pe le kakau o ngā whausia po o iaise kura whongo. E aia i ngā ai nā winga ia. Winga ia leo mai so ngā ka whai mai le kungu. Pe e whafo mai o le pālemengi. Ai sa ule whamani nonga. Whaamalu mai le whongo vitalai. E arwatu fo e boa o makula whongo ku maura moka. O ma mai si kula whongo e pui pui a ai a meo tau o loa. Le ai ma se mea o sauai. E whapia mai la au e se mai whafo. Kusanga o kongua. E ni whaale lenga e whai kukongu. Kamala ngala e papui pui. Le kere nga kuri whafo. E whena o e palau vale lenga oso. E palau vale pe nga whapalau vale. Leo kele iai pe nga palau vale whaali lolilo pe nga whai kalaula. Ia kurou ia lo au. Nga apo aere maik. Maua whamau maunga. Kuri. Ai o whafola. E le se me whapena a morsi le fia le tunu. E le leiro wa tō whaalau i te leo te loe mahu e le fia ngat whong. Talai pe alo uto e ta liu le uto. O tō e fo i mela tō whai ngā malanga wale sa whai malanga mai ni so whanutanga. Ai e ka kau o ngā koe liu le ko wha. Le anga o kuangi o pakakua. E le maa i lau whaarongolongo o kuma o a inga. Le ka lau kala di mongi leo e whaia. E whakusai ro whale ui. E le maa. No whapena atu. Le la ale aisa utali e whaia tua. Ai na ona o whaia tu e le mamala utala u whai. Ai a whaia ke malanga mai New Zealand. Ia e mata alia le lei. Ai ero se tau whawhewhere u whaia kua. Mongia. Le anga e kele a aur kangaka ia au le la au. E le mawhaifo. Ona o controllinga to tasi na o au. Ni whinga ngalo mangi loko ki ngao kangaka. O lo a inga. Ma e fo i alolofa ia kia. Eoi. A whaila o lele i aini vaenga e papui pui e outo. Lono winga. E sa o loko a le kāre kangaka lau kele o nifor whaipuli. Kurou whafonga le ku. Eoi. O lo tatala le nā wano. E loko ar kangaka e fiaru e puri o ngā whaasalanga. A i aru o makuale i umangi nifo kurou whafonga le tunu. O le whaipuli le kaimi wha ai ema whikau i mar whaipuli. Walanga ele whapea ako whaipuli. Nga pui ai leo, kulo wāre whafonga la tunu. E kere whaipule nga pui ai leo kainifo. E le whapea whai e mingi ska. Nga pui ai leo o ngifo kulo wā. Ioi. E nga osi nga tairo ai waku ia oi. Ai avangoa le lau kere ka yer ka ngakaru. So o laula tala lau whai atu. Le anga ua le longo le lei au sau wanga. Enjoy o kaimi ke sau ngipsi lau kere sau le o whate enjoy. Ai a fefo ia wisa kwan. Anga u overload le mafufa. Ale o fa kia ki. E te tango fa tu sa mai ia ia. Le ola o fa ia tu ia. O kanga ka fo inga ke fa ia o e ka o e homeless kai. O to inga tanga ta fa sa usilia. E ka fa vale fo ile ke ia le o sola ma uma ko e marngi o langa. Le to inga fa ma wa lunga. Langa o ata va ai ia o tanga ta o malaya. Mongi ala ukala o akava aia i on mor tangata o la malaya ona ua to atuli si ona tina e wha ngalo lo na alu wha aliari ona i tūti ngo sa mor sira fia ngar ko keli no wha longo o tau o whasoa ia le porkalame a le uso ia tuila epa wha teisua si fongo le tau fo ma le fionga e tupa mo whanua na fea aire mata ukura o nga fesiri le o fo yo o tuila e pa ya tupa a ole ana me ar kamare nga fai ole a ko war me ar kamare nga fai wa mafua inga ko akuli makakangi la rukuri vai o ronkinga ia le la utalia tua ole me ar tamale na fai sa moa o aru fa aliali lo na tuti no sa ile to luo stasio io e o fa ilangi fo longa sina fo i tamari i longa ile tautua i Samoa. Tere ta ua tua lona suafa. Eleng karafaku. Mea mongia. Wakau sira sila. Wa levan ka kaunga loka rea kangaka. Wa levan ta tauna loka. Mea ngā leu whakuai. A so e umange mea lido. O e wakau ngai kofu i kang malanga. E le kai ti serve. E le au ngā oi kia whau. Ua ka uwa lea kia whau. Wa ka uvalea le ngoa le meor taidor fai puli. Wa makua ka uvalea la vaya oe. Ana nga.
Ola umela nga ya fai. Iwe, wa mafuai. Ona fa o ke lo nga ka kale anga fa pia ye si uso si e nga ko wa nga fa pia se ka nga se lau pasengi lo nga malos. Ile kingo. Ke lo e wole va nga ile ai marfonga ile li mongi wa si fia. Walaki le fai o au mea ia. E fai ele atu le malos se lau pasengi le malos. Ai ke si le fia wingo lo tan. Ai anga fai yange o se ka nga se lau pasengi nga savari mo kulanga umana. Ke ro o le vanga ngale o ko va ia ma fa mar marwa so ro fonga ele ola utala na le uti fa ya tu ya o ma fu angala le ngala i lo nga sau si nga kinga o ngai wo ma mai ku a o kama ya o le ri ai me so kama le nga ko ro nga fa ye me vale ale ri ola nga o winga la ya le uti fa ya tu e ti ngalo loto ma e fa me ita ya te wa fo e mongi uma me o ke fa ku ela fo ngai a o kala ngoa ma fa so ai ngore te ya e mali a tawa e tala e kalia ele ku o ka kongu le ku ai sia e ka ko winga ku wa ya oi nga ole pa wa me ngai ki fero wa ye ma fia kam ma fa nga ole me ka o kofi fa puli pa wa ma a oi ya e o nyo mamalu ele nyo mamalu e o so fa singo manga ele so fa singo manga e o le nga suwa fa mangio ele se me o le suwa fa nga ke adu ko kongo le pale mengi o le ala ile puli e kulowa wa e fa ka wale ya manga mai si au mau le ala ile puli le lei masiri ngo o bolo fama io e fo ya wo so fa le ala ile puli ai wa fai o e makanga ka e fa o ngai nga maka wale ya nga le wa ta fe mai le vai nga le ali atu ole nga tonu wale na ale va ve faia la se fua al pale mingi ingi kula fongo e pa pui ai meia I fa fo mai ia ole pumongia sa mo ka ke faia ku pole ia e va ngoare ko nga va ngoanga io lo no winga ole tala a faia la malo mai lo fonga a e kalia fo imangi me pa yo fonga lo ngo winga wa e ngofua oe ko e ri oe le me io e va venga causa mi polisi le olanga ato ya le o fa yatu a ole tali le na le tulanga le vaenga le e le o yai se tulanga fa pena e pa pui o la fo nga le ko ke si la e na ona ave fa fa tuanga fo fe kala ai le ma fa fa yai ni fa salanga pengi warnings o nkulanga la nga le o yese vaenga fa pena ya ole tulanga le atu ia o ngā ua e pai ko hula wali mele sa o kamwhai a kwai o upu e le karawhia ngai ia ma upu e le kaungsa ngo e se whai pule ngā lau e sau kongo e lava ia o whangongoanga nga wa e ala fo i o ngā kele ia upu makala o lo kako whela o lo e lunga ia mafua mai ia la kou langi a mese a ia e kai nge le kua ngai o le fo e kau mai kau aku ilanga saunga le malanga video la kamai le asiaka nga sa saunga mai oka sole o kele iloa la pe ku fau pela ku la fongo le a faipule le alo le faipule sa loko ko nga me fa pengi a le fe ave il mamalu le nga kan mamalu le ku malo al mamalu le pan bengi a fai foi la ele se ku la fongo pu e winga ka wolo ia i kongo pan bengi ko e kongo pan bengi ia a fa fo mai e ka per me foi le se longa ka luku nga mi ole le a sa fa fo pulo e mo me fa ele ka fenga le olanga fa ke siango nga ko nga olanga al kongo loku pili ma le fa longo le ka lo ma la nga sa fa fo pulo e ma mo winga fa ma u po fa e ka nga o fa kasi me e lu o ka ko nga ngu o fa ke siango ye male ma fongi male fa malo e makanga yo se fai pule alu se mea ai le fa malu e kanga o nga la ku o winga ele ka woro o winga da ka ke lo fo la songa li mo ko fa ka ko nga na ku lo ko ku ka ka lunga ma fe ei o nga o winga ia ke fo la ui ai i se kula fo sang ku pe kula fo fa penge ia le ka ke anga i fa maluinga sui fai pule ko ngor mok na tonu la pali ya tawa ole me le no fa ya
e solo musa mai tangata fai mea matanga a mio le popoi leo mai lunga e kau mo fai e lau isi a sila nei ua whaapeo lenga le tu ai ngā whai pule tulou ua whaapeo lenga o ke longa o i le a fua mai e le ngoa le leu te wala i e wala au i soro ko ke leo whangu yang o ke le isu e a professor wenga but now I'm trying to put the pieces of the puzzle together. Mei pila o ile a fua mai le upule lau e kanga kau whangu. Lea ngai le si tala fatu. O le mea mongi. A le o te whai atu le i atua. E o ai tangata na alu ngā su e iaise i e konga e pūlo waisi o ngā ki ngā. Maka ngā ka ngā la kou iai whaakasi le mea lenga kupu. Na whaasoa ia te au. La iei matangata na mato iai e mori mawina na mea lea. So ele ai la se kala o fakua. Ele ai ma se kala a o fayaku ia ke oe e ke a mio valea nga kua kuriro ki ngā. E sa o. Awa anga e whamaingi o ke pepelu. E ke aru e kausu ese me su waila ukala lea. Ia awa le koe mwhainga e koe sui ngā waru e se lau kama o longo o lau kama ngā e kama whaia umaha ngā mau mea. E oi. Whaafetaia i le tua. Lenga e sawa ia i longa kaimi. A wakari kongu mai. A nga whaapengi i le suia whainga malo le atau. A lai kuku mai ia ula i o le tapipi. E o ai kala le au kau ki whaia kuar kaimingi. E whaapepelo a e unga kaloka i mangisi kula fongo. O nga u whaapea la mori mau mai leo pepelo. Ai sao. E le se kala pepelo or karasa. E oi. Mafu anga fo ilanga ai ala inga fiwa e whaia. Ele fiaru e kangi le mea. Ele o se lea. Ele mawhaingaru e kangi langa o le luma e makanganga ko o kurisiong ki ngā. Ia la ngofola me whainga i anga kala a oki. Koe, I watch my word a sa mo. E wanga palau vale lunga po kala mene. E oi. Ai tō vai nei antara toe a o palau vale. Ai awako ke pole e whaiwhaia. E fasa palau vale. E o whakula ukala. E awa inga palau vale. Le anga e mana tua mai foi. O le awala kongua ngā ora whainga o prokalame lea le unga li ilea. O le palau vale o le prokalame e whaasau i runga mea valea. E oe. E le oiloa e si o ngā li ilea. O matua atu uwhaafea ngai e le atua mea uma. O le fo iau te tiro atu i conditions o le matu matau. Leo umana utoi whaasau ta i leo la fai whaafonga mai. E oe. O leo umana o utoi whaasau ta i leo. E pay your conditions. Le anga te tauna whai eisa utala. Wa umana iaina, wa umana wha manino mai. Lala lea ngā lenga koe avela u imeli leo raso na tenei. Se koe au mai am wha mangingo mai pay your conditions yang kakalai kore ungari. Lela wa umana au mai ainga. A o lela wa utoi tu fantasia nisi o videos. Mawaenga uma. E uia o le kele o le whaiwhainga le whai mai e li mongi. Ai o leo o toi avea uma le ofisa o leo. Ma o koe whasili ai le komisinga, le acting commissioner, ma le ausu asu e le teimini. Po o le asa la kou whainga i le mea. Ioi. So wala tātou te papuli. Awana o na o wou matapisa o kau kawa o le luma ma le maasiasi. Ioi. O mea lava e tau kawa ai le mamau fi. I le mea la utu pusa moa. E ka ngāwhia o keifua. Ma ta ngāwhia e lunga lo matua le fine lili. Mai whai ua toi maua loto ona ua oso i e kuila e pa. Ai mai le aso lena kalokai. Mai le taimi na toi te tala i tua, mai le taimi na toi whaatanga i e whaire por kalame e saangi koe karangoi mei. Na sila sa moa pei o ngutu o tangata pei o fingo kor pipi. Le mafua i le upule ua pipi ngutu. Na ngai moa mai le upu ngata i whale. O matua pipi a ngutu o le lopo ani mea o le atala noa iai. Ai ngā koe punga lo i runga kuila e pa. Sauri wha olo a kaua. Laku ai ma le whaipule le uola ma lai o limoni. Le ua tau toi sila tu sa moa. O vai le koe ua koe fo iari mea kasiri kau whaleanga. Le ua toi fo iari por kalamele. So o te leo mara malama lai malo le malo. O te leo iloa wa o le matou wa mata upulai ta oto le kao fiai. O te le mai loa la.
po ai kongu au kere ro foi po ai kongu monitoringa me o pay your conditions o te leiloa lenga ata to fua il proclame ata to fua nei I ai foi il proclame va a masiona to lua le wa lenga ka ofi ai le koe faia mana tuana te tala I tua va a papa va a masiona to lua meilin na te tala I tua ia inga la vaia e mawhainga whaile la whaasoa. Ai lea koe mawhainga koe karangoa winga I leo pea lako case ma leo. Peita, na preach, I le vainga ngā leo. Mafuanga ko ngua ngā. O le fesiri la le fesiri elo ma fawfau. O ai kongu la e moneta inga mea ia. Ma o la fesiri fo inga e publicly o ki fesiri a kua ia afamasanga. Nanga o ma o pokala mea ia li atau. E no na pokala me ile open out challenge ava nanga le wale ai longo ola ofisiri la le ofisiri ngia ile komisinga le kula mai fa le tu mau male vaenga au su ai mai se foi le fionga ya tutonga matoi vaenga le mau te sota o ai como ela ko ke vai are you expecting me to monitor that ele ka kaunga ko fu mai ke au e unfair nga mea lenga o kele I whaia o kele issue ingangi pay your conditions. La sanga whaia I whea. O fisiri le loko fisiri e maula o challenge le lava koe a koro fiso leo. A sa unge lani mongi New Zealand. E whero rua iri mongi New Zealand yang kala I le longo mani. Kuloua, wha orima I se si oro o ainga. O ai la le la pau I mei. Ali atau, whamanu lo le nga le mo fetu. O ai la le la ko expecting ai pau I mei. A lea tau tele o moneta inga. E kou kele o whaia le mea lea. Awa, a kou wha moe me ngeia kia u. O sa umea ngai whaiolo o waro e kausi pai, umanga mau mea mangira ko kala I whai. O kele I imposing, o kele I whaiangi pay your conditions. O hai lava le skala sa ngofo whai, agree iei o kou leo. O le mea ngana mea kau o kou. Ai asa ka whaira I whea mako ala winga I ko inga porkalame e wha akau sua I mai ma wha au laula mai. A kala ngei la kuku poingi pe whea wheo ke mangisi. O lea kou kala koe whai. Ia, o le ngā le atu. Al vaenga ngā ngau wha mangi ngongar kemi a koa a war keisi lea. Ole, vaenga kongu lawan ngā wa ole mele o whai le porkalame lea. E le kau wha leanga mai aoe. Ai kau wha oso kau wha leanga isi. Lea lenga sau kau wha leanga li mongi o la ua le incitinga le ia kau wha ososo le inga ia whaise kala ele karkara. Sa o le li. Ia or kau wha leanga labar nga kusapela ke le whaise kala alanga o la pokalama. Balanga o la ua le whaie whisili. E sa oila ia oi po oi onga monita inga ngei mea. Wa o lewan kaunga ka ofi pokalama lea inga wa umar pokalama lea li mongi. Wa kaurong ka ofi pokalama lea. Lea taua. Se whapea ka ngaka ia whako aka ko whangau ang ngafi. A whaifo o lai sina fia leo ai ko ke kaka whakanga whaamaka iki e me lea. Then I have every right to whaia koe lau whaasea. O lea lau wingo lau kala. Kau kere I whanga o kere I olang ngafi kere I whangau ang po. Wa le wanga ko wa ia kulea karmelea. Le o whao ngā leo ako li mongi e ako lunga e ka ngofi la ko e out of his mouth. O so mea ngā le whai. Awai whai ngofiang wha pe mai leo leo. Ie Maria sia kalanga I leo lo ngari I ori mo. Awai o marpokala. O ai le incitinga mea. O ai le kau wha au sosorima. E o ia la pele o koe kele ai. Ale ke vai leo kele ai I o. Vai. Ua lava ale ngā. Ua lava o lai whai le lako plan. Vai whai la o e le fia au ia ingi kalanga ware o ngari I lea. Ai ngā ora kasi ar whaasio songa ko ngor fisiri, sau moku rore ka meki ola mālaia le o li mongi. Sau moku le a koa le ola mālaia lea. E la lau mai, mai e koe o palau vale. Ia ai le fōu nei mea. Pe palau vale I lunga. Ia o lali si mea le ai tau ai o rua marfa mai fio kula e pai lunga o le program. O ala ngisi mea kako ke koe kaumu whai koe expect. It went down to the very lowest. E le low pe a palau vale li mongi lunga. At the very lowest, o le wha mai fia I o kuila e pai lunga I fofonga o le au whai porkara mea. O I ngā le ngingiwa mai e mara malaya mai ma mea la ke whaiari atu. Ia.
a kongo o skasi vai o fa mo ku ela o kangi ma skai mi o fa msingo inga ia maro se fo ma babe o nga fa ka wo inga la mi o kongo le ka upu asiaka ia o pese ka wanga ia fa so il ka upu le o nga o le lava ele ali mai lava ia winga ka fa le nga ngele lugar inga fa nga inga isi ile fa nga inga isi ia tu ia o foi le sia li inga le nga ru pretend mai o lai Samoa ile o Samoa io a foi tangata ia te au ia se sila li alta wa ia o tangata e post tangata waka fo ngai runga e o foi le ata fo ngai le ngai fa ka ko ngai mo ta Samoa manko o fai e kangaka fancy solo ma le AI yo la ringo e fai solo ai na ma wata pa never ever ki fa longo mai o live mo fa yaku e ma a se sila o leila loi me pongi ele ia se me ele la loi me pongi ka malo o ka mo fia milion ia a si denka ko a me mali o ti tau no o ti la lo ai fai mai se tasi se uso ia ta la fa ya tu ai le fa pe foi ta ai muso mai se uso ma fi lo ai la lo fa mai bo ke ia le vili maior tangata ya vili mai nga ele va vidia ai vili mai le private number o ngoro kali ko o mo wate ka mo wate fa ku fa mai lo ma se o le o la mete mana o e fa mai o lo ke vai a kungo o ele sau ia sia tale sau ni me pongi fai lo ia sia o ia yes e se meu fa mai ia re pele mo se kai mi fai singa ko fe male uso se se makala o le la mo fa kari la lo le atoa I was in Melbourne I foi lo tu fai atuai no tele o kile don't get me wrong kile fa pio fox ka lo sia o se fio lo va se dei ka ke fio ki uma o le vala o le ko a lo wing o lo tala o fe lo wa iso lo lo me pongi o kile fia fo ka o ya la so e va ngo ma ya kia o mo fa ye so le na ma le na musu ma ya tia o fa ko amo okay o umar fa nga malo Aure me o kire manga no wele ni ma fa nga e ka kia me kula fongo le ta kula fongo tio go se miala o ipo ai ala se me fia kargo mai I'm fine I'm here le o sa me pongi ma ele ai ma se me ka o se secreting e me o ke alwa le nga I'm a public figure I'm a public person ka o le ato ele ni me ta oni me na me ka ke o ia so pe o ke sa se mali o lo ainga pe o ke alu privately there's no such thing as a private thing anymore lo langa io o ka ko fili to be exposed in the public that's my life now alo winga ya lo ke fa ya ko la fi solo ai mer ponge ya se me ai nga le la fi solo ma fi fa foringa e fi fa foringa foi le fa penga ru sa mo ko foi me ele ya ru sa mo ele ai mas na minha na ruisa mo po fe lava agora foi a ruisa mo é marfe ela ku join ele quer vai ngara o ka fisa ora o mongi ngama o ko kingo ele ia ale binga o tu fa tu o te re fia focus que ele ai ngala bis ai ora ta fa so na e ala tu le tulang ora meta o pule o po lenga le ai Godfather a me se for fa fonga le tu ole polenga a ole ai loa ni vaenga marwai vaenga ia la lo kula fongo ia o ka ko walia e ro mongi ga o ka ko wa vangualia a wa am fai fo ngo kala ku ka ika ele o yese kula fongo por pui ele fasi o wer kanga io o lo ka kala ngo ku ya ka o ka fana a yi fo ni meta te o tuai ele o yese kula fongo por pui ele sa wer kanga tu iro kang ia e fa penga foi le mea lai kupu fai puli ele o ia foi ni nga kula fongo a fa ya la na me ese tu la pa longo winga o la ese fia kula e pa ia sia so fa si ese sia nga fai puli ai o si sia ko inga ai tik pensai to fa per ma fo kule ko ia nga po ese si ma ka o le fai puli ia mare mele
mole ta uvale ai fore paki ya Masalo le me siringa nga makanga asiaka nga kupu ya Australia o le lo po afore en konge kulep. Masalo mana to foi fa ko ai le ngano ya ule na so langa sa ya Brisbane e Marsden ai ngare nga sa wer ka ngai langa ofu pi fa ofu langa pulo fa clown fo nga ai sa bar tanga te tongi ka pe paru pu a mo so sisi mo meu ele le kuila e pa nga kongi le ya wa pe no langa nga kumu ko mo le nga kongi a vere para la si de mor fande ma ele ya wa nga ko ya au te lo le rilo ri mo ele kongi se pu a wa mai mo si le a mai ru pu a ve ka re le fa le me ai tu ai nga tanga va pene e sa ai suanga fa nga wa ku fo ile ai ke mi o kamanga o fang kumua o fang kumuengu ya aro wa ngingo fo si vai wa umala sina vai fa malulu a tele me ia tu le si vai fa malulu a tu la fa anga sa mo yes o ke kalia le lei mai ta ua le fautuanga le tu te au mai e pa kula pala le e ta ua ia o te whaafitai fo i e le lau mawangi sa mua whapengi e sera kōkua lalo pe ia u pe ma ua male a tau o so tau a talii o la tau tama tau te aputi puti ma mai kou whaakupanga au a lava tau te pupuli o ke le feo lai i ma o wa mio whaakama kama i kikila wasai i mea la waenga ia le o whaiatu ai a tau whaafonga mai fo i se tala leanga e fainga ka kerenga kalia isi kai misa wanga e misa le ukale ka kia le au le no value avola upole le faya le mo ya fo ya kamare o mo wate his no value ele i o mai le level emosi ele ki le kai o mai le level le mate ye godfather makako por kalami ai e fa sanga la utala no if I pull it out if you want to play it that way let's play it that way ma au te fai atu e mo e ke ki ngā ya mo ngei lima kausanga wa fo ilanga o so uma if I decided nga o au ke sanga mi for me nga ke kai le nga o le la au war so e nga o le au le o mo felo i ka ko par mi sila ya tau te le lo i tua pa te tua mo o tu au te lor fai to a matalo le ba ko ra so ngale la au ese ko kele ole au vaenga ngale ngai ak lau mangu ia uma mo mau Samuelu e mea pio ale usau solo fa ma vai ya amaka ngo super me le se so ya mir ka kai so it's a right time e au bakwe ka ka su e avatu ini lima fo ini mata fo ini mafau fo mari tangata e ofa kasi maso so remote. Don't worry. Your time will come. Don't you worry. Afo ile fia foi kausanga ingala ko ipan malama o ingala ko konguya City Veni Rampuka ai fako aroka pani marama. E fia. Le anga ile o la auri ngaru ko kongu pa ingaren ki ngai. Raymond, you were safe. Nga lucky ya oi. Nga lucky ya. Le anga ofia mele sa kai la auri. So awe ke sa uma e nguku ma fasere ku ufu mai wa uma kwala ko pa ingele le langa e fia fia menga mea and fia me was never part of a movement at first. She was never awala ke poli le fa ko au mai kama sa kum le fa ko au mai sa o kama fa winga ka inga kofia. Yeah, it's just a matter of time. Enjoy your last time por kala olo. Enjoy your last time. Yeah. Wa umang konfiki ke faya make sure makoi fully fine. Ni au konfiki. Lenga o fa makapupu ele tu o kai. O au me valea umang fai fo iska ngaka. Au ke loar nga miang ko kuri shoki nga. E ui wo umang ko sore puli. Ai o a me umang me valea nga fai. It will come back to you. E ko fo ya ko ku loinga oi.
so ora ki fiki vale mai pe yori or papa o fiki solo ma e kau fa mai vaku rea au ke poli e foi awala le tu e ave ese uma e ka penga a fulfill the time le tu he will prepare the way he will make the way or upu mua bua ngale fa berku spaya a ka penga ile akua se me fai ronga mi kongu e fa sau mi mo mo awala fa ya so he is cleaning and preparing the way langa ile mfaya ngoso kuloa se mai oi a leo ko ka umarumo o e kakaunga ki lia le le mfa mangingo maka u le ku e kau fo inga expose ma fa ilo ile ku me ia nga e ai filo ma e o vai nga na le si vai nga le ato la ta me to ke lo le ato ya o le o le lava kawa ko ro le ia pa ka kinga ki le fa nga malo su nga la wa ya ma ko li fo lo ka ki li pokiole o forensic audit yo kari nga ele si me la ka ko ka ki fu ele ma mo for ka mi malo la wa ila ko mo fa ku nga inga ia la ko kai mi e fa su nga ia mar kai mi ka wai mar kai mi e fa ia so ele si be renga wa nga le ko pe fa nga malo te we o tactic ia me o ka mafusu fo ia le anga dima o le more pisa o le make noise ai no foi ka ko fanga ia ka makiuti fo ie a makanga fai solo me fa se solo ai me what about pole for ele you know I am so looking forward kai me wala fatali le final report tali ale buying ale officially or minska ya before I have ilu mo bali mingi wata tu tipo pole so once again fa malulu wa tu fa fonga mai tatu tu to fa fonga fo si le o maseka ya langa em ka ukia le kara ka mo fa io marka ufa kusana ore o le meu te no fo ile longa fale ui ma vai o saule nguku ngi me o fai puli a ko si la samo ai tala la na le o te fai atu la nga ile pa ungo fie mai ile o fai aku o la kara le la o fa ni anga fai aku ngi ya oi ke ro o ile ke fa ku mai ke ro o le vanga e ka mi ro mara usa piru ro wa fa fonga ku ya ai piano fai atu o fa walava wala fio ngale tuelo iwe la na ai le mfayona tuwa le tuwa tu sa o mare talia tu le ngai e ka o mfai ku sa ukala fa mangi ngoi le tu la ngaola ko ngala fo ma fa mai ai wa la ki wa uma e ngoke le lo ya wa ke u po ese ka fu le ka tinga se mia o ki ai ya ai li so le mo ke wo ninga ku nga ba ku ngi e la pa ka ia kuai so ia awa e fili loe ki sau e whaanga kongu ka ngaka rau kiri ia e ka lia inga le me o ia ki oe pe au inga whaasanga mai ma ka ngaka rau kiri ia nga le ia tau o le si vai ma ia ma le si vai nga whai ule tau wha multi loa ue o le aforfa in the next 30 minutes ia e afu o ke lo la fa la umai la ubi pito la u mo tatu sumo na ile to na male nai e foi e fio tu foi o le male vale le ina e pu le va ane fitu nei umai fo o le mo le va a o le simta puro ya o le simta pu va ngai na salom kaup okay o le simta pu le va va i tu o le tulanga le a ele nau ngo tu la e pai a vele mata upu le famsino nga ona ua le talia lo la to mana o e veoni te fono fa vai e luam ka upu la ka fa so fa ke me kasi ora mata upu le fuila o e a vele famsino nga le la to pito nga ile keiso sui pale mia matu iloma e ui ola ua malie ku iloma a ve ku tau mo mola I le mata upule ona le mala o I famsi ngonga a venge mea ole ka mo fai le so tanga fo ile le fa ale tu la fo ai sala o fo ka wa be yo le fo ke ole so ke mi o paro ko I ngor fa ve singo mea instead of fa sa on la so vinga
ia e sa oi o ke le ropo le al kula foko le la e mori ai le fongo ia fonga le fenga malo il pro ke ki le ma le fenga fa vai wa o me mali o le o mo fai le kula fongo fa vai mo kai ala mo i ku malo mo la a fai la e alo avele le fonga fa le fenga malo me o ke le mamla la po le ale kula fongo le la fa nga ku le pa e ave ya le ele o ka fia ia ele mo se fa mo fenga malo ka o file le polo ke ki le a me se le kufa ko kupe nge ku malo pa me le mga miel le fenga malo nga ia sa o fai ba ia mur ka ia kula fongo fenga fa vai o polo ke ki ale la sa o ke lo fa ngelo fa pela o avele ile kula fongo ia sa oi e poki palo ko inga o ale fo ki ro ku le fo wa ga i pela va nga lo le asi ka kan mon ka u pule le na tonua e mai mo le taimi sa mo ale tonu e mai mo fu le taimi ia mea o pomonia e na tialu challenge ni fenga fa vai pule ile malo o fenga fa vai ia pule le malo e fisu ia fo ile pa inga male taimi whenever e suitable mo le folonga ka inga o malo mangkua mai la o le sia mea ma ia manatua sa mo e ser pa le mia le fast le sa umakunge e ser pa le mia le fast le o ia e oi a tele la ni meta sui e pule ala au le mari ko ku lo lava o yor pa le mia e pule la au le ko pule fia me a o siri ai e lei ma se pule ku le e oi o le ala le wingo o le whamatalanga. Singa ngā o le whaangasu wai fua. O le mele whaier koi inga o le kurikaimi. Le a taua. Ke no le mele whai koi na e pa. Ti pia mi fui dile le kau ki whaia ale longi me ba ma koe umil di makausan. Kusa o ke no le mele whaier koi inga kemi nei. E whai umangi mea kau ka vailonga maa u whaia inga langa. ia sa oi va ia wa me a fai le nga ko mua e vai kusa mi ko ke fa nga ngor puri kai mi kam voi e voi le aka ko ka appointment fa ke kai ka ko fa mai or ma appointment no fa pe ma or se fu ka ka o merka appointment no le li mare fi ai wone ma fa ka ko fu wo ma mau e disi ia ka kan ngor le po e ora singa me fe kurier ngi kai yang ngake iloleo ngai kako ai ngai mangai wo hoi wa le va ko sa ngai le ko su ia ke anu ka ku aku afi aku idea me afi son usana o me ngale fa is ko ngar ke mi ngai o le afi solo a me fo ngai le me fa si lo ko pa ki ngai fa la ho la le lo ko mai ka aku le ale ku ba pe le ka ya ku le per ka ngore cha pipi o ngai le ai se la ko e fa ku ka mi pe ku le e vera o le madi o le vanta no i fa la to fono ro la to kokas e so será ka agua e sira sira e o sor ko inga ti ko e ti ko i fa se solo mea asi sira ngi ai o sor ko inga ave mer fa msingonga wa fo mo ka ko lo uma fa msingonga e kolo a fa li swenga paro ko la kolo ya se ore ka ke maua umanga ora kia e fiu ko inga e faianga palo e maua uma onga ore nguku orang kamare le ronga kari le fa le yo songa kari basi le ri mo le ni mingo la tala ma vela e sa ko ri mo ka uma fa mai ia ara fa mai sui e ko sui mo ka sui ma wa sa va ka uma ale fu finga wo hura ko kaka e o si me ma ile ro puruku kua inga wa puro ko o mai e su ka ya inga kangi fo inga e ale wa fa rongo ko kala ri mo e se uma le yan ma to pisi la ngale tele ma ma se uma le yan ma to pisi se uma le yan na hotel er ma fam singa ai fa fonga o e ka o mara ko nga maka mai
wale sao whaamasingonga petition fo ia ruasifu. Anga vaia kua kamala a umai whaamasingonga a wai umaro whaamasingonga ia. Fesilimia roe la ko supporters por ano leo mai New Zealand face cases. A vai o ele wa adless case. Le wa adless case. E kusa na ua kofra ko inga whaakele na cases whange a wangi e luese. A wanga au ia whenga whaia. Iyo e. Nga. Na tonua. Kari kongo mai oi. Se nga ro wa ka me whenga o mai vai foi lá e matau si fine na le fai por karame mai a sum ne e vai nei o lolo na ua si fine vai pionga o ki le ka kusa ko o fai i kai si se ko ngofo so mai ia wa ele aru yesu ia o le mela na le utu e o to wa si la tu o ai me ele ka ngo su e o ai me le ka ngo su o su nga fa ke fai bai wo ai me le kumalo wo ele su ku le ia e o foi la di tu malo a foi lo que fai atu usa o le ke lo e kala fo ia ku le pa o ia li mongi le nga fai e fa mai e o le me o so mai ile la ma le me ko ile la ele e se lo nga se me o so mai le la fa ko apa le bia la auti e ke lo la ukana o le mea kongwanga le uko e whaakukuanga i ala. Wanga o mea se a mea ia e au mai iru. Wanga o mea whakunga o mea se rungo isi mea se rungo isi mea se. Kalo whae i le atunu. E le taitai o mai i. E le e mai maura kai mea i foi ni usila. A wale tu whae atu nei. E makua u wofo le maori mungi. Ai koe o ngongo a e ni usila. Ai ele foi fasisu ele foi faia ia io ari fo e ki nganga ari foi vai fo ma e fasiaki ai kari kongu mai ngai e ka mo faia wa fo ka o ma sangi le pelo pai no way se fa tura utala o to sila o to sa mo le tau fa valea le anga le tu inga tanga fa pia le wo manguangi le e konga le ngo fa so le e konga foi le ka mai lunga ia le o fe ni tau fa valea I lalo le lale nei o alifo fai mai o la o maua mai leo wa o la o maua mai leo wa ele I mase mea o maua leo ele I maua leo ka kare e oi se vanga nga la ele o sa o le di pokile nga ka umai ngof so ka isa o ai official leo ele se arresto faia leanga o fidifidi le ainga I savai. O fidifidi le ainga I savai. Ele ese me faia. La langa ling o faia kwai na utala. On me foi na le wala ino o faia tu foi ia I tatu watu. Or sa ngonga kama or kama kikire. Le onga I konga. Ele ai se su o faia. Se kangi. E fa fonga mai ainga sa paikia. E fa fefela nga ole o fa se arrest. Ele se suongo vai o ko sa mo me nga lo ka koi ore ka ngaka ua masangi le ora pepelo fai kala fa akupu o ke o fola I leo ele la ko sa fa I makadiar ko inga kala len fa bai di mongi la woro ka leo la woro oi ka woro or fisili na leo te fisili e tuai oi nga woro ka Oka e sa mo ai le saur ngai ku ai nga fai pule pe pelo ia ile atunu. O to vai mo tanga taula mala ia. Ele kai ke apoa e sau kau ai la u la pisi le ku. La na foi ola na mele le fai ku so longa ma fau fau o longo la komsina. Le atau o ma fau fau o limongi o longo la komsina. Wa foi o umanga pelo e faku ele mera as long as olanga kamala moko sisile o fela o yai ni na mea ele se kangi nga ave office palodi bo office leo nga la kala kaya mako I pisak pa kia o palodi o mga sa ngo mer kama si banga nga ele ikaw karsa o mai ia kama ya le tua or kama lenga le no fatala no atulu se ibanga nga ore ikaw karsa o mai kia ia onga ai o te whaia tura o tala wala ngole mau te so tai fo mo mori mai fa kai sko inga samaria nga le yanga lofa
mana o te fisili ai o le a se fufuanga o iai wa kaunga ave langa o le ide lea wa fa yo o ia lea e o moko a mo fa maungianga o ai wa fili le ainga e la tu te fa mangalo pawar kalas ko inga fai mai asiata o lo popo lenga ngo merkasi e fai se mele anga kan kale se o fa ngau se o kali ai o lo fa fikaina o nga e ko nga pole a lava male ar ke lema e ko e maua a o le ola ile ko e maua ai fa mangalo ile ko wa anga fa o lima o le pure mo ko inga anga fa o lima se o fa ngau ma fai se mele anga fa mai e wo lo ko lo e ave fa ai a fai walu mari e konga o songa manga o le e konga o se whaala be lave po le a lavar kulanga iai ua mako wha mangalo iai. O le kalanga ka maos ka mikile le nga whakarangoa. Ai o soa e nga wafo ile wo soa e nga ke ile pau wali o le kudi e aru koe vivi i o nga vai. Nga ke ila i ufo mai whawhekai si o nga kari i lango si o nga kari. Nga maua nga whea o ai roa kari i ele i roa i roa kari po ai nga pālanga pomu ai kua i le kofari. So ye te sauma e o ole le atunu o ma o ona sa mo ia pipelo ma e whakari kari le kai mi su e le keisi ma o la ua le tel tununga na wa e ka kaua su engor keisi le atauma ona to e sa o lo e leo le mele nga se nga fairongo o lo nga kari ko nga wa o le ale mele na se nga fairongo instead o le vako Samuelu o le mori mau kurea ai ka ngofi su e Samuelu e loka so ilo o tari tononga na wa e ka kaunga koe whaasa o le leile le whaawunga o whaangifo le meria le anga wa kauwa lea umai le leo a koa Samoa o fese mea raku kanga kai ongar kangi o le mori mau eyewitness ai whaasanga komisinga o leo loka le eyewitness ia haula mara o tari tononga a toi whaasa o loa ma whaawufu sa o whaangifo mauas kako komisinga fo whoever is the new police commissioner for Samoa e au ia ile au kusinga kanga ruenga ma la ukala fo ile ka wa kulo fenga malo o ai lava le au tasi ia ima mawar komisinga sao o le me mua pe a koe fai sa o ai longa fa au nga sa o keisi lea loka le dilo rimo yeah I'm allowed to say that leanga o faangi fo sa o nga kula fongo ioi a la kur kanga kakangi a lenga fai la o keisi lenga fai la o case ale wa vakula ukangi anga o loka sa mo ngari nga ngai kaufia nga ave loka kakala loi kua nga woka ngai kakala i kua ia inga so o se case ai le lalo le laringa i fa pe ngari fa unga ele backwards nga o longo le komisinga la fo nga la ngala lawe kangaka nga o ngai ale nga la ku fa au se fa ngi formere leanga ele se ko mele fai leo ko ke ele o ko e mo ele result to mele e fa ko a mo fa msingonga i lo una ka ko nga a ko fa sa o ro mele ma va ku sa o se ko msinga ke le so nga loko ke le so nga faku e fai sa o nga ruenga ma fai lo fa mauni to me personally a ko revisit lo sa o ngor keslia o ka mo le koso ko loka yang kala ifo ila ia le kua nya ia inga mo ka mo kofu ko mo fa pipui ma charge walanga o ia suspect no merkas nga kongwa le atau so mo le mi ko a loka mo walanga ia the number one suspect the case e ka kau le fo nga ka ngo file o leo ka ngo longo fai le sunga laudi al madi toa inge ya mele le if he was able if I ya in laudi al madi kwa are ko kali le kwa le upania who is this person person o le suspect me ka o drugs isa o le suspicious nga le ya mana tu o le mena sausa mueru ka umai ko akele le lau mangu ia mai o upu nga makala le au mai kaka. So who is he? E mafau wai, he's above the law. Ele mafainga nga koso mai e molia, mas e kofu kongi kongo se la fa moe. O le mea sao nga kongo fa au wai fa ngi for kula fongo. Mar faingo so suenga. Pe a te tau ona uma no to filifilis ka ko komisinga fo. O nga okulo le o komisinga ele nga ngi kupe. Ele fa kengi. Ele nga ngi aisa mangi fa lilo. Ai nga le amio kongo mafai fa maongi mo samo.
a ka ngu lo menga ma vaku mala usu e fafu wa ka fa mo ko ngisela ya ma la utala na awe ki fa pe fu o ku nya mangya au e ai ngi so kanga ya pai mala fai ai so se kanga kai ma fau fau sa o longa ma fau fau ia ngor kula fo o me anga kong fai le le tau o me kong wanga a mai se ke fongi ka ya evidence ka o le fonga ngor case le I faila ia o misi ia ko ia faila ia wa e fainga sungu mo le lo ar ke fongi o ke mon kwanga ri ka karwanga po ko lupele ka ko karwanga sa fsi ka pule pe fain ko mo mai me ia fa mai fainga mo me nga ka o ke le ba ko le lo fafo lo ke su e mai lo la wala fa ko retrieve uma ia ke fongi mo ti te sta ko ke fongi e fa fa singonga le sa o le wa fa la o e ka mayali a te wa e ka ma kwa o ngai ka lai fa ai me sia ni fa tu mai e tai na o fa ya tu la ulisi ma va nga fa pena ia ko fa ele ka vai anga le kiuti ele ka e oi anga le kiuti ele ka la fo nga ke vai e ma tu fa me ai ka mai ke nga le kiuti la nga ke la ngo nga le yo na tino e kiuti e oi o mi ngala na le no te fa ya tu la te tala ia utou wa si la mai la ma fa nga na le na fa pena na so no nga le atu ia ole tulanga lea I le tu ufu lo la tou lima mala la tou ia ka ke mo se fa ngari su ole punga fa ngai kargo ngara kili ole tu ufu lo la tou wisu tu lo ile mata upu atu iloma ma one semo ole makua se singi ngi meri ako ala so si la fia ia ola e se mafu anga ka ka we o ye fa la vela ole o finga ngalo ku lo mai ku ma si la va ngari ato o ka se la fonga ku le pale ma fa se la wafi ke le ngara fonga ole le fonga mo ko se la wafi ia a sa lo ku le pa malanga la fonga le se la wafi au ko sa lo la banga ron ko lu ole ka won ngumela fa mai ongo ia ngumela longo winga fai kau se la wafi mon kupu ai o ke mo fole o kupu se fa pe o le famasingo sui o le kumalo e fa la vela vel paki o manga al paki lo ke fa o winga le se famasingo nga o fama fala e sui a me se for finga ngalo le kumalo o le la ka ke kali le se kali el famasingo nga wala nga le o consider el famasingo nga le kange le chapipi po la kongu la vel mele la o ye a ke longa o se mo kwa kulanga le kala fengai pe fa ma ngi el famasingonga le kangi le chapipi mal manga ul fale kusa le wo fo ringa ba wo ia o kolu ku el famasingonga o le ku ko lupe o le ku ko loma ma le ku ale chapipi al mela ke fa ko o le wo el famasingonga ai le ai mangi fa ma ngi ngeme o va nge wa mai le observer ka ki le observer le ngo ki fai ka o observer ngafi le foi ki ngai ku ya ko lupe fa per fisiri ko alo le ka sao penga ko ngi se la wa fe e pe o nga ka wa la nga kali le lava ya ko lupe ai misi le observer or ka ko lupe e fa e kule alo male kule la nga na wa fa singonga or kali mo nga kali longo lua nga sa ngole le akulepa ele mongi nga ko inga e to lupe ko lupe o la skali mo ga oye o le la wa kali ko lupe le observa e misi a ko observa ale fo wa fa le kali akulepa e ka vai male markangia afogangia markangia le kali ko lupe e ka vai markangia akulepa la ka ki kilo ngera fam singonga e fa fenga kali e fam singonga se kangi e masalomia ele ingi fa maunga aliala ole te e fo ia tu lo mai il kangi ale HRPP ko so ole ke ele nga kala fa pe fo le ola o mali ku lo mai ave ku ala ia kangi ia toilu a ola fo ke e ku lo ma ile ya fu ko HRPP ale la vela
e pia tangia mai wale o nau la le lo ia tu loma e nga ke kau veinga pe faile maka ukule winga ilanga ki ke e anga ile HRPP soli e mari ngi meari alo kong ke la ko kamore misio ole matua i mali e la va o tu inga ya pe ana tafaya tu ole fa pasi kai mil mele le fa ngi le fionga de pale mia malau fionga sui pale mia marka ku fa inga malu au fo inga yang o kele le lawa mang lai le wingo fam tala mana tuor me ale al to ina le na fai mai man tuor na fai mai pa inga fia mi ole wingo la tala ole me ale na fai mai to inga ole kulang fo ile fa pisi sono kele me e pisi o ma e lole wa sau ma ire kai mi o fia me malanga fai nga malu e koe apaka e koe kau whaingi mea fu ie mangisi mea. Ia ai. Io e. Lena. O le ale wingo la uta. O kuso mea ngā le la whai. Le whai la ai whingi kai. Pa ele ka mo ka mai fasi pomu. Ai ringi ma. Pa ele ka mai pomu i. Pa ele ka mai pomu i. Pa ele kusa la distract umai le ke leo mea. Ia ai uma enga. Ia wa. O ma enga o fale ko hunga sia ka ko wami. Eyo. Ia o tu langa la. Le tante vai so o tu la lola ia ave le fiona. Ke ro foi la usi le fia le wa. O po ai foi tanto lungo leva na fio o le fiona palmi e Samoa. E wa pe ali to mai to wa tu pe afua ia o le o fa uma o le yaso le ni. Ya, eto e faolati ai mo e ina ua mai ai on fulfill ba yaso ia na tau fia i forma i tau una no for le ina ia ato le vai ma tu langa le tau tonga le sa fai na le ya a o menga le fai nesko inga mo ngi kai mi inga la tita ele ai ma se mea fo ile a me ke ko sila ko yo le la uta to le lo ya po o fele la workation o tau le case leo le case le ana to tolo nei a le tono le afie male malau del marito le case le ke o ngalo ke wa lo fulu ko pa fa ka ma sa lo ka ngalo ke las sa lo ka o ka confirming ai le na tonua ya wa fo la or ke le mau case ko le ro po fere case le over ke lo case was a put to mai le mau case li atawa ya ona e mana tu fo yo no e fo te lo le mo le si afai tu la te fa mai ai ta por kalame ia ma fa mai ai foi ma au te le i tu muli malungo ta por kalame e ye sia so fa na fa mo le lava misa e ta sia so fa na ia le na tonu lavo avi foi lunga e fia batu le aso soifua ma le whamana tui no le aso whanau. O le fionga i a toi lolo, mua i ava, lolo tu mui. Ia, e fia whai a eo mātou loto, i le tua ina umu whai o ele to anua pele, o naulia mai lo waso soifua le nei. Le raso koe ki roku, pore fia leo rau kamare wa akua. I le so, toi lolo, mua yava lolo tumu vai moso lo to fanga isa fata ia masalani fale alili o le talo ile tua ina ia mau pe lo malosi o malo fianga yai manga luenga fa pere tu singa ia o tatu ainga ia lo fale tua ma ia tu inisia so se tele o lo so ifu tatu te mafuta ipea le ne yolanga le tu mau o lo fanga ma fa yanga na mai lau whanau mau ainga malawai Samoa New Zealand mai si o Australia ai silia alo whaanga o si o to a lua pele to tasi o ia fo i o le pule o le lua ainga ia whiri wa i greaten to moi ia mo le toi malo whaanga mo o le uso na whionga to i lolo moi ava ia se uso ia teia lolo tu moi
o se uso nei sa fai ma u fai a o nga u telefo o matu wa rota ya so ye vai moso a le atou fa tai le tu o sa u se masa mo le tofu for pui pui wa kasi le o la fa sa wa sa ya yo te lo fia to ni si o tu la ngor tato o pe fu tu na wa esa ai fa manu ye tele ya lo wa so fua ile so ya i lau afionga to ilolo ya afai o lewa sabari atu leonos fu tiro leonos fu fit fu se uso lewa ya o lewa ni merpone ai lo merpone after foi le weekend le tatu wa maftanga ya o le aso fa na ule na ai mesela o le fa fianga lea na i tamali i ai le weekend ni merpone o to merpone ole misa mfaiona tu foi lungare tatu wa flyer na ya o le whawhiwhianga o le BNO Ava Club. Whawhiwhianga lea wane i o taumisia. Ya e whaia i le lo i le no fuanga le sa whaia le tatu wha moe i le asoto na ina tea nei. Ioi. E pe ia na u whaia tu melpone se i o wha o le tia le lei nipsila. No wafe mai la ia le moris whawtai mo le tatu. Nea ngai leir whawkaya. Ala e iei mana i tatu wata. Ia a foi fa ala tu lunga mo tato fa mo ia ai o fa mo lea mo PNO Ava Club por la tu siva ia ina il tato address la valesa fa fa mo le weekend nei ia ina Grand Burn ia il taimi masan usul matala le u fale mato tia foi tatal tato fa ili masan ia DJ B1 ia al tato band o le Soul 7 band e fa fifia fo fonga o tatu po ia o le fitalinga ya siao malo Crichton ia po o le fitalinga ya siao le tutu baba i lungo le fasol ba fifili ia o ia le afia ngai mar fa foi no le po ia il famu mo ia le atawa o se tamu fainga atu le na le vanga fo yo le afia fitele ni si ta faso ia o telefo na la faso mo sta ya faitu la wa tu faitu la mo ta program ia ai release maya pay condition maya sei mato atu e puere mato ba e o ina yo uso ya Mr. Falai matuala ka kamai ngau fo no kapukalami ya le atu fa fo mo sa mo ini nai pa o femino mino ya i telefoni tangi ya o lo su e mai o la te to lua e fa ilo atu lo so lo ngalei lo atu to fo yo la utino ile se me o to sia ya ai alo fatu fa wo wino tato programa na tato ofisa tato filo ila so atayao ile temi masani ile atawa fa mon mole mon ile temi to fa to fatu ya mon wia le fa ma ino tato programa ile deva yasu ya mon wia le fa nga malaka mar ko foi mai filo kaya ya filo tayao fa si fo ya nga wa fa ma va me lo so ngole po inga nga va ko foi mai nge kilangi ia ka ko felo kai o le lo fo le tua ai mo fa o winga ka ko program sa pe ko lunga isi fo en faingo ka vanga mo ka ngo ko wa ia ko luanga ama ka vanga ma sia kai ya ko le kula ai o le isi mo le o ke fia ka ngo inga le kam singonga le vai mo ngolua le sa ka sanga ia ia le ko fa fo po le fionga ya kamelata taimang ia mo le fa le anga ingole o palo ko sa fai mo lenka o le la o fa ro mai le fam singonga wa kalia le karsanga inga ia ko ave ko ia kangi e lua ia mai o se kara fi nga mai o le fo wale le mai le kele o fam singonga o ko ave ko le fung makarong nga nge le fam singonga fo ia fa la le lua o ngole sa fingaro ia sui ia mes fo le kuma lo ko ave ko ia la ko kang ia ai o le wa fa la le la muka fo ia le japipi manga o e a fia le fam singonga le ngol manga e fa o pe ia le sa makarong fo ia nge ai ele se kain popula vanga fa le fa kalonga le asui pare mia le fiang fo ia to lupe sa ia fa lo ia fa pe ele se pe fa pe kup ia aka ki pe le fam singonga
si a vaku ia mau fo ia ale chapi pipe fa e fonge kalia fam singonga lako kangi le faul o vanga ka uanga mo ko fofile mu ia a se foi le vai lumunga i ngei me o fam singonga fa penge ia me ia le ko ngo foi le i me fa penge e ka sa so kula fongo e po le so kula fongo foi e po ngisi o le mau popo kula fongo o whainga pāloka e vai ai le mokingoa ma le mokingo o meu whakosinga o ngisi whakosinga e ka mai kauki whakosinga whai ai ulai kausanga ni kengi leo koe a mai lumai i whamsingonga o umai ia whainga pāloka o kele o mokingoa la po lale umi ka wenka akia ia ngeme o whakosinga o whea maka mai ai a wā koe ngā whakosinga kanga ma ele kaunga o whakosinga a whea me whakanga a whea me e bai e whamsingonga o se whakosinga inga ia ualangi e kupu mai pēr menge kausanga uma waile es kausanga e misi e iei lava kangi whaasanga ia la kou o mang malo mai e malako sa ka mo e whasui o paloka ole o vaenga lua o le ka mai ka waku e le whanga ngel whai pule lea vai monga kolu ea vai monga kolu ni sunga fo ile a fiti ma le kaumo ringa mai ngā o songa whinga ngalo fo le whapea e li paro ka umai el majority por ko kela sa mo e li paro ka mo le fast ia ngō kirikira ia ngā ilanga pausa fai ia ma se fongu mela sa ia ambaya e pe ia mo walunga ia le pule fa pe e ifa super senge o kaka sa mo le paloka ile fast ia ai wangalo ia e onga su korupa senge o kaka sa mo le paloka le cha pipi e pe ila wa faisi nga va ve ma na nga ngumela ma fa kulanga ma ngumela manku foi e ka ua kele ia le mangu malo se paki e kwa ve ser ka ua ngumela pe a malo se paki wala malo paki o ngumela e malo le fast kulka sit sumar fa le chapipi e malo le fast i fonga nge ingofo e malo le fast i ngumela pa ku wa me ka paki ia e vai la langa finga ule ile lima sumoriva pasenga Samoa i paloka ile fast ai o mkwa ngalo e keia e onga sukol pasenga o Samoa i paloka ile chapipi ke le akula pasenga o isi paki ile i paloka ole vanga long kolu o ke fia karongoinga o felo inga al parmia angusila marka ko parmia ngengusila i mo ko Samoa inge o kilangi o le kāua o le whainga ngam ka opu yanga o ki kiloki ai. Ia e maise o ke lo vai a kau whai ki o inga, pero kai mua lenga whailo e le kako parimia ma wasa maga ia fo ima Western Peters. O ka le kele o whai ki onga. E renga ka kele o whai ki onga wo o lava iaka. Wo i mea ese umua sa kalongo inga. O le lawa o whelo ingele le kako parimia ma le parimia angusila ia laksen. E kera vai kwa inga whai ki onga. Ai, o le mea lawa kasi renga whongoi le parimia ma Western Peters le whainga whongoi ia laksen. O ke karikongo ua iai, ua mga put in place, ia se kusi whailoa mai Samoa, ia polala pa mea lo fai inga ia whakaungu ngai ia protocols po whainga whaavai o whelo inga whaaban ma lo kai e lua. Ke msalo e womang whainga mea. Ai, sa whakaua i kia o ia mga upu, wānanga wai aku i kalawanga po lenga sa whainga el parimia ko kia e ngai banga kusa ma Western Peters. Ai sa ua ia whakaua inga o se fu marolo inga mwharima e whai. Ia po sa vai ma polo fo. E leo se kama i mea ngā mea o le whai o ngi whare mai. E waku e risosoangi a ngusila. O ke lo fo i ngisi mea i kua ko risosoangi le ngā whare mai. Ia ngisi fo risosoangi
ai mai se ia ngaskase fo lo mai ngi usila ia mangi sosangi ngusila ala kui ia ka ko medical leka ba ko fo ko sioki ma fo ia ka ko vai le ia e kala i ko mai fa mai o ke lo para me lenga sioki so po sal po sioki mar kai mi ofia me kai mi ele kula mai le sap sioki kai mi sap le fo ko sioki kai mi ngai ala ngo pa longo nga ba ku ia ia ka ko oka o vai ele mamawa ya le fo ko sioki mai ia wa ki yang silingia ngai me ois mar ku kai ngai me ois a ka ko kalunga fo i me ois sa o kalunga i menge o testing o trucks sa fam kala mai la ko e lo me fenga menge o testi e fenga ka ku samo o test mo kai mi popu sa po up to 12 months ko lu wongo sulo masinga ai o testing e umiaku sa lo e aulia ko lu ka sanga po lu nga ko fo e fa nga ile lolu ia male mangifo ia mo oloa ia akong pe mala o kalinga le si me fa nga po la se me e ku kongole kalinga ia o test langa o test nga le manga o mia test ai ka ko kanga nga le langa pe la ko le ke le falling mai le o le fa ki o inga le fa nga ingo o drugs ia mai se o drugs e maua ka ke le lopo fa fenga ka ki ai pe fa fe o nga on fa le lo ya isa ngai a fe o ave ia pe la o vai nga ia le ka wai kalonga langa le fo nga a fia trucks e kalonga al ka ko palmia ma palmia usila o le mea interesting o nga ngo vai o fa sa longa le al palmia usila e winga me yo fo au fa fe ave ngai pe trucks yang kalonga ma palmia o longo winga already le o faile la asanga ngusila e kam foi fa kingo me ia sa kalongo am saro ai longa nga o kakopalmia fa kalongo isi ko alanga o trucks ia ka wa fi ngusila o trucks ole e ka ko o Pacifica konga fiki Samoa le piko kele ai le kiki la fa mai ka wa ku ya ku kuila po a kongo ai pa ele kiki la mai ka wa ai ongu sila ma fonga nge ma Australia le kele le la lenga popole ia kai ma se al par mia fongu sila ma par mia Australia I fonga nge onga esel fa ngo fie ngo o mai o fonga nge o kiliva ai ma se mo molinga mai o trucks nge le wa maka ka al Pacifica ya ma se la fie o Samoa le lango ba ku nga fie kele ka nga ka ko al ka ko palmia mal palmia usila al manga ye ole o fanga yo o la karnga menge yo le kalbo a mase o onga o vai menge o scorsipi o vai ka longa ma ka lengi le fanga le kalbo o ai kasinge me eser ka o e kele lava ka ko mai kaule le melo scorsipi fanga nge mo la ko academic mo ila ko onga mo la ka mai folia fa nge po ai oskasio oskorsipi ma fa le leo kaling ai mo se o leo mo ko pe mo ka longa po la ra ko nga ka longa wo ila ko fa mongia wa ka fon ka kilo oskorsipi mo la konge skorsipi lungo ka longa skorsipi lungo ka leng inga ia fa wau ma fa le ya kiri ka lengi ala kalbo ingu fafo ia amese ngusila Amerika Australia po fe lava en fai onga develop le ka lengi male ka longa as ka kalbo ko ngore aonga wa ka ko mo lava le fa pe poko mo ka mo el ka mi ki ala ele akamai me ka wa onga ai mo kwa akamai lava I meo ka muka insingia fai moli ka longa sports e fo nga ia ka lengi fa piko ka ke le lo pose sankisi pose ka se ka mi ke o la ifo e ke le so nga
le ko kilo mengi o carbon credits le foi a fie kalonga ka ko palmia ma fonga ma palmia usila carbon credits a sa ling ka wo ke sa mo ngem ka la nga ma mar ka ko e manga mir ko nga sisio manga le ka ko e mo wai kupe al malo il carbon credits me le ko ke li no bo leva ngofo mo le chapipi ko ke li fa lo ko mo ka ko kupe ai lai mo sa mo ia le bango o kupe fa popo ia mo kupe ia o le e kurikuli a wale mo ngui o ka ko ka sa mo ingei la voye ngusila sa o fa ka por el boka sa ka lo mo le ban ka ngusila mo ngui o ku fa anga ngusila le ave i ka ka fenua ia po ka ko uso mauri fo pe a familia nga ka sanga la ko kupe mo mai I carbon credits aya ka ko o ka uanga le pa ko pe mo la vale le sanga ye le ko ma lo palmia I carbon credits ia mo fa nga wala ko o ka ngo ka inga ele fa pe nga ri ko ma lo nga e entaro ye pe fa pe lo ke mo inga le nga fa nga le mo o mo ko ma lo sa mo ka fe ai ku fa kasila ia sa mo ako e lo pe milion ka usanga se William kara sa mo ka usanga se kupe mo ku ngeme o me mo le le famba ngol male fanganga e ngu ola ele pollution e vakuai ia kasa ngai inga ia fakiria le fonga ngai la langi mo ngol ba ke kele yo me sa kalongo inga ia ka ko ngaro vai kai o se me wo leva o kau o fale le ya kiri lem kau o kau nga inka ko se ka kasi pe lua e ma kwa nga lue male ako ko em kau pule o kele o kaimi o le ke va ko o usila le o ngaro fa vai kaimi o me fonga nge a nga kele mo usila o le kele o fa ko anga o la kombe ave fafo so usila le nga ngau in ka whengaro ngai mai whafo mai Kongo Pasifika. Ai leo ka kou le mga umia ngā runga o ngusila le mga umia o ngā kali mai leo Pasifika. E me whai ngā rako sa paroi ka whengaro. Ai awa ku whule awango. Ia le ka kisi le fia uwan me le kupunge. O le lope pongi whenga whaporkiki, pongi whenga whale ainga, pongi whenga wha la Kongo ele var malo wala ke ba ku isi ka ka mai I ngalo ngai ole o ka sa fa ngalo ofisa ka sa fa ngalo le kise ka sa fa ngalo le vai a fe ka le ya ngela ko ngalo nga ka ngo mai e kala fe ngai ngalo ngai o le piki ya ngalo ngalo fa ngofi pa wa mo le o ku le aso a ko fo ngai piki e kala fe ngai la mo ka di fe ngalo mo a e loa mfakaua le suenga se lengi ma famunga ya wa ainga male mon ngu mar ka ko fenga maro o vaenga nga le ka o ke le la o wa ya mar ka ko security por puingo o kwa o yo samo o menga le foi sa kalongo inga ma Western Peters ye ngisi o mea o mea ka ua nga mor fa le le or ka ko sisi o manga le nga ko sisi o manga a ka ko fenga malo o le foi ka ki kilo mengi por ke ki me ke nge fai o fesa o e sau mai ia ko nge ngusila Australia o Amerika per kangia wa foi langa ela ko pa ke ki fa nga mo susangili ia ko vai ka ko ele vel menga a le la ka ko ma fa inga ma fa kulanga inga me ia o ku ka ia inga ka ko prokeki ma ka ko fofuanga ma mau ongo o le poloka la le fa ku ngai le ke ngo vai ku ia ele se so songi nga mo sa mo or kam fa inga fa le anga ia so ka inga sa mo ma vai fa fo ma fa ilo ku fa fo ele anga le fa inga malo ia o me siringa le anga a on ki kilo mai fa fo I ka fa le o nga mo wala ile o ka sini nga ka ia ka fa le ai le anga fa nga malo
ia fo fe nga maro mo la ngo fe lo e ma ko ngui fafo ele nga kan fe le ma ko fafo ai fa ngo fie kalonga fa ngo fie o fa so ka inga o ngolo o mia la ko le pule o ka kai ka ngo so ia pese io se nga fa poponga ma po kalama ma se ka nge fiafi lo fo le ko fa ngui ele ka ko ko ya mas foi ngai ka ba ki nga ma ko foi nga mai mo mai ngai fa sa longo nge fiafi ya ka ya ko ka mo ese ka ya mo fo le ngi ka ko fa poponga ai mor kamingai o que fa so fo ko fa ila o se sila mala mai mo